Turabasuhuje inshuti muteze amatwi ya ry'Amerika tubaha ikaze mu makuru yacu mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuri mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika, nyuma turakomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 n'ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Reka duhere mu Burundi. Abaturage bo muri zone Gatumba y'intara ya Bujumbura bavuga ko imyuzure iturutse ku mvura nyinshi yaguye muri ako gace yatumye badindira mu iterambere kubera ibyo yasize yangije. Ubutegetsi bwo buravuga ko bwashyizeho komisiyo ishinzwe kwiga ku buryo bwo gushakira umuti ingaruka z'ibiza biterwa n'imihindagurikire y'ibihe. Inkuru ry'Amerika yiteguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, turagezwaho na Desire Hatungimana. Abajejwe intwaro mu ntara ya Kirundo bavuga ko amakomune ya Busoni, Bugabira na Kirundo ari akarigwa no kwakirwa n'uruzuba rwinshi ruturutse kuhindagurika ry'ibihe. Buramatari w'intara ya Kirundo Albert Hatungimana avuga ko bariko barakora amahimiriza mu banyagihugu kugira bose bijukire kuvomera imirima bikoze ku mazi yo mu biyaga. Mw'ubu buhinga rero bwo kuvomera imirima n'ubuhinga turiko turahimiriza natwe abenegihugu bo mu Kirundo, kuko nawe haheze imyaka 2 tutabona urwo ruzuba. Abenegihugu barashoboye kurima, hanyuma bagira Imana akavura karagwa. Hanyuma rero ubu twatanguye kandi turiko turabandanya umugambi wo kuvomera imirima niyo nyishu irama. Abahinga batubwiye yuko ishobora kuha ubushobozi abenegihugu mu guhangana n'ubwo ruzuba, kuko iyo ubwo ruzuba ruje nta mvura isubira kugwa, imirima yose yarimwe ica yuma, hanyuma abenegihugu ntibimbure, hanyuma agaca haba inzara. Bamwe mu barimyi bavuganye n'isoko ryacu muri komine ya Busoni bavuga ko umwimbo wagenze neza muri uno mwaka bagereranije no mu myaka y'imbere batarashobora guhangana n'uruzuba. Ubu utwara rose ibigori, abarimye mu mwonga hanini nyatwara rose nako gaceri. Muri rusange twavuga ko byifashe neza gusumba nk'ubwa mbere. Ihindagurika ry'ibihe rigira ingaruka mbi no ku binyabuzima byo mu biyaga, ariko nahone buramatari w'intara ya Kirundo avuga inyishu yabonetse biciye mu kubikingira. Nk'ikiyaga Gweru cyo muri komine ya Busoni kiramaze gutera imbere mu bijanye no gukingirwa. Inyuma y'amezi 6 umugambi wo gutunganya ibiyaga by'isuka mu kiyaga Victoria ufashije gukingira mu ntwaro bavuga ko ingaruka zishimishije. Kukaba nkako uharavye urabona ko imetero 50 zagezwa gusigara hagati y'ikiyaga n'aharangurirwa ibikorwa zubahirijwe. Hambavu y'inyungu mu burimyi, abarovyi bavuga ko umwimbo w'ifi wiyongereye no mu bihe hatse uruzuba. Kuba Imana dufashe imvura ikagwa, zafi zivyarira urabona ko hatotahaye. Umva zafi yamaze aduze cazigira indani zikaza zivyarira hariya za metero 50 basikaza. Iyo rero zimaze kujayo zirazumva dufate umuzurira umara amezi 4. Urabona umuzuri kunda kuduga mu kwa 11 mu kwa 12. Mu kwa mbere harakazuba kitwa ngo namagage. Ajya amagage rero namagage uruzuramera nk'amazi akanuki hari indani. Zafi rero cyatumera izisubira mu mazi, zisubira mu mazi zisero zarakuze. Umwimbu rero ucuboneka kubera yale zeme niyo ibiki samaji. Abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo bavuga ko ifi zirobwa zavuye ku biro 700 ku munsi zijya ku matona 3. Amakuru dukura mu bajejwe intwaro nuko n'ikigega ca komine Busoni kirangwa mu kiyaga Gweru cabombotse. Amakori yigwije inshuro 10 ugeranije no myaka 5 y'imbere. Abanyagihugu batarumva akamaro ko gukingira ikiyaga. Ujejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo Leonard Birenze avuga ko igihe imvura yabonetse ari nyinshi uruzi Kagera rugaburira igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi ruciye mu ntara ya Kirundo wisuka mu kiyaga Gweru, gutyo n'ifi zikabona kugwira. Ashaka kumenyeka atameneka agaca mu Burundi. Nuko ifi rero ziri muri Kagera ishazizima. Usanga y'amafi mu cimbura nyinshi. Aho uzahuze amafi yaje kubera hari amakagera agaca ku nterera za Gweru. Hari rero amazi byo ni Kagera amazi avuye muri Nyabarongo Kagera agaca agarukira. Niho rero umwimbu mwinshi w'amafi ngaha. Igihe c'amapfa abanyagihugu begereye ikiyaga Gweru bavuga ko batagenda akagirire kuko baheza bakacikorako.
iki kiyaga kiradufasha nk'iyo inzara yateye ufise umuntu w'umurovyi nyene akaja mu ruzi azanye nk'udufi tubiri nukarondera utuvuta ukagakaranga nyene ugateka ugacumba ubugara abana bakarya. Intara ya Kirundo yahoze yitwa ikigaga c'u Burundi kubera umwimbo mwinshi waharangwa, ubu ikunze kwibonekezamwo uruzuba. Mu myaka iheze abanyagihugu baraheba bakomoka bagahungira mu zindi ntara, abandi bakaja mu bihugu bibanyi. Ivyo bikabuko mu gihe iyo ntara iharugwamwo ibiyaga bigera ku ndwi. Ariko rero mu ntwaro bavuga ko imyaka 2 iheze iyo ntara ubu iri mu gahengwe k'ingaruka zivuye ku ihindagurika ry'ibihe. Urakoze Desire. Perezida wa nyuma w'umuzungu wa Afrika y'Epfo Frederick William de Klerk yitavye Imana tariki ya 11 z'ukwezi kwa 11. Yasize kanseri, yarafite imyaka 85 y'amavuko. Yari muntu ki, asize murageki? Thomas Kamilindi nibyo tubwira. Frederick William de Klerk yavukiye mu mujyi wa Johannesburg mu 1936 mu muryango w'abazungu b'abahezanguni. Ise umubyara Johannes de Klerk yari umwe mu bikomerezwa by'umutwe wa politiki National Party washinze politiki y'ivanguramoko yitwaga apartheid. Johannes yabaye ministre igihe kirekire ndetse aza no kuba president wa Sena n'umukuru w'igihugu kubw'ubusigire igihe gito mu 1975. Frederick de Klerk yinjiye mu ishyaka rya se akiri muri kaminuza ishami ry'amategeko mu myaka y'1950. Mu 1972 yatorewe kuba depite. Hashize imyaka 6 yabaye minisitiri w'imibereho myiza y'abaturage. Kuva icyo gihe akomeza kuba muri guverinoma agenda ahindurirwa za ministeri kugera mu 1989 ubwo yabaye umuyobozi wa National Party ahita aba n'umukuru w'igihugu agitegeka kugera ku ndunduro ya apartheid mu 1994. Nk'uko Nelson Mandela yabyanditse mu gitabo cy'ubuzima bwe Long Marche pour la Liberté, nta kintu na gito mu mibereho ye cyerekanaga ko de Klerk yatekereza guhindura amatwara. Mu 2006 ubwo de Klerk yizihizaga isabukuru y'imyaka 70 y'amavuko ye, Mandela yaramwandikiye ati wagaragaje ubutwari abandi batari barigeze bagira. Nyuma yaje gutangaza ko de Klerk ariwe mutegetsi w'umuzungu yabonye ko ari indakemwa mu mishyikirano yagiranye nabo. Mu myaka y'1980 Nelson Mandela yatangiye kuganira mu ibanga rikomeye cyane n'ubutegetsi bw'abazungu akiri muri gereza. Nk'uko yabyanditse mu gitabo cye, bamubwiraga ko bashaka kumurekura ariko akareka ibya politiki akajya gusazira iwabo ku ivuko. Buri gihe yarabyanze, biza kugeraho abumvisha ko atazareka politiki uko byagenda kose kandi ko azemera gufungurwa ari uko bagenzi be b'imfungwa babanje kurekurwa n'imitwe ya politiki yari yaraciwe ikabanza gukomorerwa. Bagenzi ba Mandela bafunguwe mbere ye koko barimo Walter Sisulu, Ahmed Kathrada, Govan Mbeki, ise wa Thabo Mbeki, Dennis Goldberg, Raymond Mlaba, Lionel Bernstein, Elias Motsoaledi na Andrew Mlangeni. Nyuma yabo Mandela nawe yakurikiyeho aza kurekurwa. President de Klerk yabitangaje bwa mbere ku buryo butunguranye muri disikuru y'agatangaza yavugiye imbere y'inteko ishinga amategeko ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 2 1990, nyuma y'amezi 6 gusa yari amaze ku buyobozi bw'igihugu. Today I'm able to announce far-reaching decisions. The prohibition of the African National Congress. President de Klerk nawe warabonanye kenshi na Mandela aravuga ko guverinoma ye yafashe icyemezo cyo gukomorera amashyaka yarwanyaga leta arimo ANC ya Nelson Mandela no gufungura Mandela ubwe nta yandi mananiza, nta nzitizi, nta n'inkurikizi. De Klerk yaje gutangaza ko iki cyemezo yari yagihishe abantu bose yemwe n'umugore we. Nelson Mandela yasohotse muri gereza ku itariki ya 11 y'ukwa 2 1990, iminsi 9 nyuma ya disikuru ya President de Klerk. Yari amaze imyaka 27 afunze. Mu 1993 Mandela na de Klerk basangiye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel.
Mandela na ANC bakomeje imishyikirano na leta y'abazungu iza kubyara amatora ya mbere na mbere abirabura bagizemo uruhare mu 1994. Niyo yahaye Nelson Mandela kuba perezida wa mbere na mbere w'umwirabura wa Afrika y'Epfo. De Klerk yamubereye vice perezida wa kabiri, naho Thabo Mbeki aba vice perezida wa mbere. De Klerk yeguye muri guverinoma mu 1996 ahita ava no mu bya politiki yigira mu kiruhuko. Nyuma yaje gutangaza ko we na Mandela babaye inshuti bakajya ndetse basurana mu ngo zabo. Naho ikigo cyitiriwe Nelson Mandela Foundation cyatangaje nyuma y'urupfu rwa Frederick de Klerk ko we na Mandela bazahora ari nk'inyabubiri idatana mu mateka ya Afrika y'Epfo. Ijwi ry'Amerika. Nyuma yo kujya mu kiruhuko abantu ntibumvaga kimwe Frederick de Klerk. Kubirabura benshi ntaho yakwitandukanyiriza na politiki ya apartheid n'ubwicanyi leta y'abazungu yabakoreye. Ndetse hari n'abirabura bavuga ko ubu bwicanyi bukwiye kwitwa genocide. Naho ku bazungu bamwe na bamwe de Klerk ni intati yarabatengushye, ntiyagombaga kwemera ko apartheid iranduka. De Klerk nawe ntiyigeze yemera ko yaba yaragize uruhare mu mabi ya apartheid. Yenyegeje ndetse umuriro mu kwezi kwa kabiri 2020 ubwo yatangazaga kuri televiziyo SABC ya leta ya Afrika y'Epfo ko apartheid atari icyaha kibasiye ku muntu nk'uko inama rusange y'umuryango w'abibumbye Loni yayise mu mwanzuro wayo yemeje mu 1966. Abantu benshi babyamaganiye kure. Abanyamakuru, abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abanyapolitiki barimo Thabo Mbeki wabaye perezida wa Afrika y'Epfo kuva mu 1999 kugera mu 2008. De Klerk amaze kubona ko bikomeye yasohoye itangazo asaba imbabazi. Ariko amazi yari yarangije kurenga inkombe, nta numwe gusaba imbabazi bye byigeze binyura muri Afrika y'Epfo. Frederick de Klerk yanze gutabaruka ajyanye uwo mutwaro. Bityo muri video y'iminota 7 yasize itangazwa nyuma y'urupfu rwe n'ikigo cyamwitiriwe De Klerk Foundation yasabye imbabazi ku banyafrika y'Epfo, ariko ntikivuga igihe iyi video yafatiwe. In this last message repeat, I, without qualification, apologize. De Klerk aravuga ko yemeraga apartheid akiri muto, ariko ko yahinduye ibitekerezo mu myaka y'1980. Ati nasanze apartheid ari ishyano, nsabye imbabazi mbikuye ku mutima kandi ntambereka. Nsabye imbabazi z'amabi apartheid yakoreye abirabura, abahinde, abaturage b'imvange n'abandi bose batari abazungu. Nsabye imbabazi nk'umuyobozi kandi nk'umuntu ku giti cyanjye. Ariko rero Frederick de Klerk ntiyatura ngo avuge uruhare rwe bwite yagize muri politiki ya apartheid. Ukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC. Ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. Tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimujye kure. Nikoze ndakumva. Ubundi byo numva ngo uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo burenganzira se nubuhe? Ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho ntabariza he mu by'ukuri. Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe. Ni kuri Radio Ijwi ry'Amerika ku murongo w'104.3 FM. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Ikaze cyane uteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM. Iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi mugiye kubana nanjye uyisabye Christine ndetse na mugenzi wanjye Doris Mugisha. Doris, umeze neza? Yego meze neza. Wowe umeze gute? Nanjye ndaho ndashima Imana. Tudatinze rero uyu munsi tugiye kuganiriza kuki abakunzi bacu. Mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku burenganzira bw'abakozi mu bihe bidasanzwe, by'umwihariko mu gihe cy'ihungabana ry'ubukungu cyangwa icyorezo, bitewe n'uko bamwe mu bakoresha batubahiriza amasezerano y'abakozi babo.
Muri iki kiganiro turaza kumva ubuhamya bw'umwe mu bantu bagezweho n'ingaruka z'uko yahagaritswe mu kazi ariko amasezerano ntahabwe agaciro. Muri iki kiganiro kandi turaza kumenya icyo itegeko ry'umurimo mu Rwanda rivuga kuri iki kibazo. Ibyo nibyo tuzaniye abakunzi bacu uyu munsi. Bakunzi bacu, ntimujye kure rero y'inyakiramajwi zanyu, tubahaye ikaze mu kiganiro cya none. Iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi ry'Amerika, aho uyu munsi turi kuganira ku burenganzira bw'abakozi mu bihe bidasanzwe, by'umwihariko mu gihe cy'ihungabana ry'ubukungu cyangwa icyorezo, bitewe n'uko bamwe mu bakoresha batubahiriza amasezerano y'abakozi babo. Doris, ingingo ya 21 mu gitabo cy'amategeko agenga umurimo mu Rwanda ivuga iki? Iyo ngingo ivuga ku isubika ry'amasezerano y'umurimo kubera impamvu z'ubukungu cyangwa se iza tekinike. Ivuga ko umukozi adashobora gushyirwa mu gihe cyo kudakora ku mpamvu z'imirimo mike inshuro imwe cyangwa myinshi mu gihe kirenze iminsi 90 mu mwaka umwe. Iyo igihe kivugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo kirenze, bifatwa nk'aho umukozi yasezerewe agahabwa imperekeza ziteganywa n'itegeko. Nyamara kubera ibihe bidasanzwe byatewe n'icyorezo cya COVID-19, hari abavuga ko uburenganzira bwabo nk'abakozi butubahirijwe. Urugero ni umubyeyi utarifuje ko amazina ye atangazwa mu karere ka Kirehe, wahoze ari umucungamutungo kuri kimwe mu bigo byigenga byo muri kano karere. Avuga ko yamaze amezi 10 ahagaritswe ku kazi, ariko uburenganzira ateganyirizwa n'amategeko ntibwubahirizwe. Ibindi reka tubyumve mu kiganiro kigufi uyu mubyeyi yagiranye na mugenzi wacu Marie Claire Isingizwe. Nakoraga mu burezi hagati muri corona, baza kuduhagarika batubwira yuko tuzongera gukomeza gukora ari uko corona yarangiye cyangwa se ministeri yashyizeho igihe cyo kongera gutangira amashuri. Batubwira yuko nayo twahembwaga bazayagabanya. Wumva ari ubuhe burenganzira bw'umukozi butubahirijwe kuri wowe? Uburenganzira bw'umukozi butubahirijwe ni uko mbere yuko akazi gahagarara twari dufite amakontra twahagaritswe zitararangira. Tuvuge hari nk'akazi dukora nubwo twari turi muri enseignement, tugomba gukomeza gukora no muri vacances. Nicyo gihe bari baraduhagaritse baraduhaye amabaruwa yuko tugomba guhagarara mu kazi. Twakomeje gukora ariko tugakora nta kintu baduhemba. Ibyo rero nabyo twabonye ari imbogamizi kandi atari ibintu byiza. Burya nubwo hariho ikibazo cya corona, yego twarabibonaga ko ari ubushobozi bukeya, ariko bagombaga kuvuga bati nk'abantu mwakomeje mugakora mu kazi, hari akantu runaka tuzabaha, yenda ibihe bizagenda neza, ubundi tugira ikintu na kimwe tubibukira, tuvuga tuti kuri iki gihe aba bantu baritanze bakoze igihe kingana gutya, nta kintu bari guhembwa ntaki, ariko reka tugire ikintu tubaha. Ibyo rero ntabwo twigeze tubibona. Burya tubona harimo kwikunda bikabije, ntabwo twigeze tubasaba yandi mafaranga, twararekeye ko yabasaba. Turi kugenda tugana ku musozo, ariko ndagira ngo dusubire inyuma gatoya. Wumva hakorwa iki kugira ngo uburenganzira bw'abakozi niyo haba mu bihe bidasanzwe bujye bwubahirizwa? Jewe icyo mbona igishoboka ni uko umukoresha nawe agomba kwishyira mu mwanya w'umuntu, akareba akavuga ati niba uyu muntu nyirizina hari icyo ari gukora nanjye ari kunkorera gishoboka, reka nanjye ngire uko namugenza. Ikindi burya na leta nayo ibigomba gutekereza kuri abo bantu badafite ubushobozi, cyane ko bagiye bavuga ngo bazabafasha muri prive. Rwose ntabwo ari abantu bose bagiye babona ubwo bufasha kuko byari bikwiriye, kimwe n'ahandi hose. Icyo rero ni ikintu leta yari kwiriye kuba yakigaho, yenda n'ikindi gihe yenda hazaza n'ikindi kiruta iki ngiki cya corona, leta ikiga ku bantu bose ikavuga iti niba dufasha abacu bakaba barahembwe umwaka wose, reka dufashe n'aba ngaba kuko barerera u Rwanda, baba bashaka kugira ngo bazamure abana bazagira icyo bageraho ejo cyangwa bazafasha igihugu. Reka dushimire uyu mubyeyi wo mu karere ka Kirehe umaze kudusangiza ubuhamya bwe, ndetse na mugenzi wacu Marie Claire Isingizwe bagiranye iki kiganiro. Tubonereho kandi twihanganisha uyu mubyeyi ndetse n'umuryango we. Mu gihe mukomeje kudusangiza ibitekerezo byanyu, reka twakire mugenzi wacu Uwikeza Christela abidusomereye kugira ngo twumve namwe icyo mutekereza kuri iyi ngingo. Umwanya ni uwawe Christela. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, nanjye ndabasuhuje. Ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kudusangiza ku nsanganyamatsiko y'uburenganzira bwa muntu ngaruka kwezi, aho turi kuganira ku burenganzira bw'abakozi mu bihe bidasanzwe.
twihuse reka duhere kuri Shyaka Steven uherereye mu karere ka Rwamagana aho yagize ati abakozi n'abakoresha bose bagerwaho n'ingaruka. Abakozi ntibakwiye kwirukanwa ahubwo inzego zibishinzwe zashyiraho uburyo bwo guhangana n'icyo kibazo mu bihe bidasanzwe. Naho Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati abakozi n'abakoresha bakwiye gusobanukirwa amategeko abagenga bakumira ihohoterwa bakorerwa. Uko ishaka Ferdinand uherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi yagize ati njye mbona mu bihe bidasanzwe biba bitoroshye haba ku bakozi n'abakoresha, ahubwo leta niyo ikwiye gushaka igisubizo, abikorera nabo bagashaka uburyo bashyiraho ikigega kigoboka abakozi mu bihe bidasanzwe. Ubu nibwo butumwa mumaze kutugezaho, ariko mukomeze mubwohereze ndakomeza kubwakira. Arakoze cyane Uwikeza Christera, ndetse namwe mukomeje kudusangiza ibitekerezo byanyu ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi, ku burenganzira bw'abakozi mu bihe bidasanzwe, by'umwihariko mu gihe cy'ihungabana ry'ubukungu cyangwa icyorezo, bitewe n'uko bamwe mu bakoresha batubahiriza amasezerano y'abakozi babo. Ubusanzwe hari bamwe mu bakoresha usanga bitwikira ibihe bidasanzwe bakirukana abakozi babo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Bityo mu kiganiro mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique yagiranye na Uzamushaka Hasina hari ibisobanuro bimuhaye kuri iyi ngingo. Yego, uyu munyamategeko ukora mu muryango nyarwanda ugamije guteza imbere iyubahirizwa ry'amategeko mu Rwanda yasobanuye byinshi mu by'amategeko ateganya hagati y'umukozi n'umukoresha mu bihe bidasanzwe. Reka tumwumve mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique. Nk'uko bivuze, hari igihe mu mikorere y'abakozi n'abakoresha hagera igihe hakabamo ibihe bidasanzwe. Ni byinshi, ariko reka dufate iyo COVID-19 wari uvuze. Nk'uko itegeko rigenga umurimo ni itegeko nimero 66 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 ni itegeko rigenga umurimo mu Rwanda. Ingingo yaryo ya 18 ivuga ku isubika ry'amasezerano y'umurimo. Hari impamvu nyinshi zishobora gushingirwaho umukoresha asubika amasezerano y'umurimo hagati ye n'umukozi. Muri izo harimo n'impamvu y'ibihe bidasanzwe, aribyo twavugaga, cyangwa hari icyo bita impamvu ndakumirwa zituma imirimo ihagarara, force majeure, ari naho twakrasa iyo COVID-19. Mu by'ukuri si ibihe biba biturutse ku mukozi cyangwa ku mukoresha, bikaba byasubika akazi ndetse na za nshingano umukozi yarasanye n'umukoresha zikaba zasubika. Iyi tegeko rirabiteganya, ariko kandi muri ibyo bihe bidasanzwe harimo uburenganzira umukozi aba agomba kugira ndetse n'umukoresha aba agomba kugira. Ubwo burenganzira n'ubuhe hagati y'umukozi n'umukoresha? Iri tegeko nanone mu ngingo yaryo ya 24 rivuga yuko umukoresha, aho ni mu yangingo ya 24 maze kukubwira, igika cya 3 muri degree ya mbere, ivuga ko umukoresha atemerewe gusesa amasezerano y'umurimo mu bihe, hari liste ndende, ariko harimo bya bihe by'umukozi aba yasubikiwe amasezerano y'umurimo. Mu gihe umukozi yasubikiwe amasezerano y'umurimo, umukoresha ntaba yemerewe kumusezerera mu kazi cyangwa gusesa amasezerano y'umurimo afitanye nawe. Aribyo bya bihe bya COVID twatanzemo urugero, umukoresha yemerewe gusubika amasezerano ariko atemerewe kuyasesa nk'uko ingingo ya 24. Ikindi kandi ni uko itegeko ry'umurimo riteganya uburenganzira bwo gusubizwa mu kazi nyuma yo gusezererwa kubera impamvu z'ubukungu cyangwa za tekinike. Nk'uko twatanze urugero rwa COVID, ishobora gutuma habaho ibibazo by'ubukungu ndetse bikaba byatuma umukoresha asezerera umukozi mu kazi, ariko kandi itegeko rimuha uburenganzira bwo kuba yasubizwa mu kazi. Iyi ngingo ya 22 ivuga ko umukozi usezerewe ku kazi kubera impamvu z'ubukungu cyangwa za tekiniki kandi akaba atarengeje amezi 6 uhereye igihe yasezerewe, afite uburenganzira bwo gusubizwa mu kazi adakoze ipiganwa iyo yujuje ibisabwa ku mwanya umukoresha akeneyeho umukozi. Iyo ayo mezi 6 arenze, bivuga yuko yongera agapiganirwa akazi nk'uko biteganywa n'amategeko. Inama natanga ni uko yaba ku mukozi yaba ku ruhande rw'umukoresha bagomba kubahiriza amategeko. Ikindi ni uko bagomba kubahiriza ibikubiye mu masezerano y'akazi bagiranye, yaba inshingano bafitanye hagati yabo ndetse n'uburenganzira buri wese agomba mugenzi we. Ikindi cyane cyane ku bakoresha ni uko batagomba kwitwikira ibihe bidasanzwe
ngo bice amategeko cyangwa bakora ibinyuranyije n'amategeko muri rusange. Reka dushimire uyu munyamategeko uzamushaka Asina umaze kudusobanurira ingingo zinyuranye z'itegeko ry'umurimo kugira ngo abatabizi babimenye. Tubonereho tunashimire mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique wamuganirije. Ese mwe mudukurikiye mubona hakorwa iki kugira ngo hubahirizwe uburenganzira bw'abakozi by'umwihariko bishingiye ku masezerano y'akazi mu bihe bidasanzwe? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728024232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusanga